svima, dobrodošli na kanal. U današnjem videu radimo behind the scenes. Snimat ćemo kako pravimo brownije. Sa mnom je Ivona koja će da pravi brownije. Ja ću da snimam. Ovdje imamo sve namirnice koje treba. Upiši šta imamo sve ovdje. Pokušamo da nađemo pravi ugao, tako da možemo da snimamo i behind the scenes. Pošto ću ja da budem tu, a Bogdan će da bude tu. Tako da sada tražimo the perfect ugao. Znači snimamo Sonyjem sa 16 mm i bit će 2028. Ovdje imamo dva svetla koje su plave boje, to je bele, 5500 kelvina i upirene su sa ove strane kao ovim namirnicama i kao svemu što će biti da bi ovdje bilo mrak iza, kao što vidite. Da izmešamo brašno kako i so, ovdje, znači te suve namirnice. I onda dodajemo puter, dodajemo brown šećer, običan šećer, dodajemo jaja, sve to mutimo i onda stavimo sve ove suve namirnice, spojimo sa tim. And that's it. Suniga. Neću prahčina da mi izvuti. Ajde prvo čekaj bowl da stvoriš, da ga povučeš tu, možeš? Ne sviđa mi se što udarim svaki put. Ajde probam. Znači ideš, još tu i onda. Ovdje malo. Znači ti gledaj malo ovdje da ga dađeš, okej? Onda moram stavimo ovdje, znači nas ovdje. Da. Ajde. Tako. Da, 3, 4. Ajde. Možeš brzo. Ajde. Sad. Opet. Sad. Može da ga gurneš s jednom rukom, ja ga ispratim u drugu ruku, to, tu, plus, flus. I, čekaj, sad. Cool. Kurac. Znači... Odatle, na tam, da. Ili kako god hoćeš. Da. Može. Kreni. Stop. Osnovno kao... Mi se ne vidi ruka. Mi se ne vidi frik. Ne vidiš kako. Može? Stavi sad ovdje jedno ispred, znači kad ti kaže. Rukom ili? Može rukom. Čekaj, da, tu će mi staviš. 4.